Shubor nakaslem jong nongsan Hima. MP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat u Dr. Ki AG Singkon haka arpunyo tarik naila hajar pesau ulalit banjurip yang Negrims Hospital nak bentaban kami ega Jingduna ki badan hapo ka hospital. Habayakran bat kilat pathai khubor ula penpau ba ka kamram jong u ba unet bet ega Jingduna hapo ka hospital Watla ka hospital ke bala rimha Hynrei ulaong badang don Shibun ki kam bahab banle banang penbha shu ya ka hospital kenang bakan long ke Jingbentoy ki patba ka jala bat kumjuru ya kiban ki weipat ki jala ki badan syakathan lami ngi shushu ulaong ba unyai buddian ban penlong ya ke Negrims kum ke National Important Institute bat ulaong bada ke jinya trelang ki doktor ki nurse ki nong syak sumar bat ki nong trei hapo ka hospital onla ban pen urlong ya kata ka jing themu Tu imam dengan hak. Last time Shimut batang baju repair batang pot macam dah tambah kemudian aja dong tak apa Islam dia kelas kan kelas habis sini Kan dia hab lek topping yang benar topping malah lain yang ne sisi terlama yang ada ni roof Kira apa ni? Kolaps ni. terakhir kita tu orang saling mengilatih melihat pengusaha yang tu yang kaham ni dia topping ni yang nak ada roof yang mana ada roof dia harus mentah pakai shoe profile shoe up down tu ikan do engineer orang apa examine ya tu kan dan dah beli ki good high pelat dan sport ada examine ni CNA why not? So you are coming about when you're going to almost like the wine you are sure that it's true. I don't know what's the problem with the CNA. So what's the problem with CNA? Why sir now these from us also they're not getting under the scheme. No, because we have to pay a lot of money to those pharmacies. Because it reflects a bad Some 3 crore has been paid to that pharmacy. even out of government but akan berkat kamu about this negligence because this issue they have. See that part actually the non-medical people doesn't bother about that. Sir. Is then 30th August given it. So now I don't know the status of this letter. What have they been doing with this? Kuli Shibun, Kadao Kaba Iwan ban bet ipok Negrims ketika sengi kalong hi kum nong mikmat uba ka naka Shillong Parliamentary Seat. So ketika kamram kejonga ada panthoi tu disitu untuk ala show Minister Bapak jaga koi kerja juga Sarkar India. Dia ngaso ketika kamram kejonga rupan peci itu oleh jong hikmat. But i ya ke Jinglong Jingman akan ya ke hospital nado lebih dari buat ke jing badan kami kitar ki mesin nanti pada ki department kat melak bantai nanti ban sap ya nak kalian jom ki nurse nak kalian jom doktor nanti ke library buat kumjuru kum tambah nak kalian jom ki patient namar politisi asal Shibun ki jing kalau ki patient ki pendu bakam kedawai direksin kedokteran banyo kumbagi juyo ki por mensua kim yo ki lihat ki ba long na bermasuk ke kamram ke jonga dengan wan pantai pat kli dan ke jong hikmat pat yo punya kren small sport ya ki baru everyday waktu ka hospital ke Negrims karena tu sedang dengan berplat kedai sebab punya kelas mau nongrim mereka di
Baik haduk mentang ni dang don le Shibun ke kiba dang don kam ban le naga benta ke jangan toy jom pada ndai tan ko song agar ke state ke jom ndai Watla ki state tu jom ke pen nam ni terasa ki Jingduna ki khmat ki ba hakajnya kendo jong phi bat ki fakulti na ki department for repair ki Kidon Shibun ke ban yamantahi ke ba ni nak kemudian semua kita Shibun ke nama director hari si kemudian let's say ngan snap du nak yang jong mo ya mentahi idang dei tang itai bang swan panpet di jong kemat ayo semua kita kita kendu Jingduna bat kidon ru ndai tang Jingduna kidon ke ipede ru ko ban so kidon ki machine ki mi di jong kemat ki machine ki bolong jong juk ko mentah di mentah ni kemit nanti waktu ke hospital kum balas sengya ka kanong ke hospital kanong ke college kanong ke jingkat ku ya kan ni ka state ke jomi tahatu na hadin ba fly osngol kita kijing la se kadon ke jikmo ban ibu din biang kum ketu ban itu ke grants kum national important institute berkiwai la se ha kijing kran no ki ba kata jadi ke wai nomor ban shwan pet ada klaim ya le ye klaim ya bud din kam dan jumut kum tu kejing temui kalau lengkap jenis snok tilang jong barok kibadut hanya po hospital patient pak hi kadon kam kejing trilang jong barok bangin yo ban perlu long ye bakan hospital kediban kot kumba latu nadu sedang kat level jong ke aims